catch ya ono amma baby a obeda na wama wodiane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buraje ne entiase so koso na wo bepere bia kompai body a e japokrum ene ewo se woko adidi se be mu se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hwe bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mi ni wo ye no wona fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo sa wo tena num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya fabi na ye bo a odifo awiemfo ba ne wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se yemfa nchapa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka misia mobbo wo fo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nku anti ese me ma wo nyame ase na wo nom na wuti na wo me wo ba ni nya gidie se odifo ene odifo na ye bo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din ono ene na mebe mo akọ na akotie ne numa asem simape na wo hunu se upe baby pa upe difo bi de wo akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo ko e hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo hunu ni nyina na oborofo onibie papa na basa so na ene gi se me wo ne se o yare na aba na kache a ono amma baby a wo beda na wama wodiane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buraje ne entiase so koso na wo bepere bia kompai body a e japokrum ene ewo se woko adidi se be wo ni se bosumi bia wo ye all 91 ti bia wo hwe bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mi ni wo ye no wona fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo sa wo tena num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya fabi na ye bo a odifo awiemfo ba ne wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se yemfa nchapa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka misia mobbo wo fo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nku anti ese me ma wo nyame ase na wo nom na wuti na wo me wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo ni twase obi o dey wo gidie wo a wo hwa me no wo a wo hwa me se sia wo na wo na me na wo ka sa asem bra ani achi ni difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo ho no na be ju nsem mi se wura mu ba bi na de bra ahoto be dia ba bia wo be da dia wo betena aduane a wo bedie wo die wo ne hweku amese wo de mbra enye achi ni bomode aba na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwehwe machira kwa ade nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese amen. For aha eyeba heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso ado ani kire no eyeba heba center ye arthritis sa na boni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a boni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase echim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se yenka nche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ba herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi echim srade ensuo enyoman kitinkiti bia na se gregro na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho
nti ebasa na wo de no eya sonko abetena ofise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrɛw ene senti no bo hot ne nsɛm a enyeye osori gina ne nan so pɛso nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne sɛ how abetena nompe ni ba nompe se yanka ncho sɛ wono haban kasa wotena bebuo mu nti fasa oni nyina ebrɛ yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase ya tena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udu tema ye wola hyebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udu asafo anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udu ho pe wo se o hwehwe ba ye beche onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ene so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wo se ba herbal center ya so ya foforo ewo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly ewo no ya ne no enedi enhwani mu uduru ho a wo se opabia ye frɛ ho magazine ba herbal center ya tena foforo esan wo ho nti baby bia Ghana fa na wo bia no de aka kire ne se fa wo nompemu hawo anase nkase mu hawa unompem etutuo usisi echia ukotodwe unante so enye ye wo spinal cord kase titiu no nimia echia anase ejo asabe mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tenase yetimi yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akwa mu ade ye adwuma eno ne me yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante etiafom kinkimdu ase wo bodo me paton eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a ese ni trase no me paton bon se ni nipadua ni ti hwe fom entime so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center ama bobɔ mmea ya hodo a yewoni nyina no ɛhɔ na wobetimi akɔfi sɛ yade abasobɔde ɛwɔ saa ndompemu hwɛ ho yade ho haw enti baabi bia ni ho a wofa wo yaso ɛyɛ hɔ a yenye ndompemu adwuma ɛmfa ma wo abusua abchamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasɛm tuodo akyinye bia ni ho enti me sɛ wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wote yenka no fa wo haw ni nyina ɛbɛdan ba herbal center na ye wo na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory abawa bobuano obi biara asabi opese wo mre fie na afi wo boss say bi na hu say yes ampa esumi fie ni no eye home estate and block factory and ye dey sa ade ebrewo wo estate a ebu men say su bonkum ni fa nyina yenya na ye da no ye boa ma wo ba bi ebia na oni adaje ebia wa monone wo akontrum o prefia yesie wi ato because unyi obi ani a wo ba besi eye home fo so a yebeboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem bible so oduma yeni bia na katua asem amoduma yenim fifire we wona ne senti no wo for me am ko gina ho bia yesi da ehwe hu se ye the block papa dey cement akodan se ba ya woto a unu hoda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aninu ato okoto a enje na enwo apurugu ade ye ye gina ehwe se enye me ekoto te ahodi ni bom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa number de gu ase na ne home for edin sa wo so eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone o wo Ghana o pe prota dey prota eni echi prota eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia prota bia wo pe wa santimem eni nkura atwa mo ahia de ebetom ne aboa na yama wonsa akabi ne dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twakye ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech ya tech kuma se tech ya tech area ya ne wo brane mo bia bon so da form afenso wato plot ni bi o wa manane o timi mesi fienzi so sanse uni obi a wo gini di udi skamba gusuafo no mbodi enamfo power o wo fami gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company no on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no
Ubanama ya order so for make 20,000 of blocks. You can create the home boama. Would you have to account me? Me I show 2 weeks, 1 week, 1 month. It dependent orders on your work. Every crowd of no try in order be anywhere. And you need a month bear 3-4 days. You better out wrong. Yet need never casting, yet you have to go properly so. After what will be a would you say? Or may I say Busukake? Or your home video, dear child. After all, say indeed, what don't want to back. In fact, so trouble when we see you near the corner of Gia. It means natural time plan. You says if you type or open the amount. Because a neck, the papa, and one now. Near no point here. Who you to my lady? Who pay few more and high at the end of Juma? Would it be a hospital? Would they found workers at Cottenham? Over the sea, a home estate and block factory. So, you don't know fear. If it's who of feeling 2% for former high, only baby the Fabra, the bomb that would do the mouth, yet the amount high at the amount, not be a control to the amount, open Diana high, singing room self contained. Don't broke, the time be a open beer, that be see your home estate for so, you may do anything at where would have baby, because we are from home, so we believe hope. Brevier, never have you on the brevier, the bosses in brevier, the trousers in brevier, and behind our home, Ubeisha, the number the Guasiano.Okrasimunti ya hanzi will be aiding our swap, will be aiding the Jumawa, in Javas as a power so now, your man and pa and what in room. Yama broke papa, service made, Akum, Usaya one, wire, friend, near no needs our so macro. Bah! Emma Koowaa Edmoba Home TV. We are live, of course. We're live on Facebook, Koowaa TV GH. We are live on YouTube, Koowaa TV, Samdako's Initiative, Samdako's TV. We are also live there. Thank you so much for joining us on today's edition of Koowaa. Between now and then 8 a.m. Trust me, it's all about stories making headlines in the world of showbiz. Of course, we're bringing all of them to you for you to know what is happening in the world of showbiz or probably around the globe. My name is Diane Edwine. All right, Yamfa as the PC and Fama Yabuafwa Abrebiano. On Soyasne, Emily Jimete, Ebro. As a PSA, Mkoma, Herbal Center, or Tonso Agogo, I Sabianechi, also be Pim Elha, or the Habai, Nubina, Utahini, and Besaya did Pia etitio, say infection, say diabetes, say pressure, say a day, or say what dear Fabedano, at Tonso Agogo, I Sabianechi, Titro, any non Pemoya day, or so the bar, so Cassin Munabupe, say what Chica say, what you say, Eoya, why they talk for my winter. For dislocation of the arm, the feet, or the back, Nano, or wow, now watch it, except as I also Ochia, or Becho and son of a fefe, or Becho Nafe, Bebia, Amakuma, Atoyim. Now, so I can say, no, or say, or Aton Swabubu. I have Sabianichi, a hono butua, Udini Juma, Sanso, and Akupim, Ewo, Tema, Community 16, Bower City, Ubi Hono, Ewo, Area 4, Ewo Magazine, Sunyana Bontana Soso, Ubi Hon Barcham 4. Or say, it's Sansa Habankasa, or Tanabi Woman, Tinarwana, Ebigani, Fredo, now. Oban Kwadia with some fire dear Kufi de Biarada, but Aroma was so bad or female ward. Or male ward, special ward, and our VIP ward, and to be a better deal. Senepa and problem. What I say, Sapepe, Pusa Machofona, a good a screen as son. Now, one and all entertain Comona, and maybe a Sefatano on fire and Domo. As everywhere, I come home estate and block factory, one will say, Assasio. A dial block so one more a demon tintimine. And to what the honest says, so pay 2,000 pieces of blocks, 5,000 pieces of blocks, 100 pieces, 200 pieces, what have you. One will say, one be trebi edge amount instantly. Says Sebia, so Sebia Nado, open an answer, open in the room, open a bosume. I mean, depending on the amount I open, one more standby just to supply you. Open land that one be more, be half plots, full plots, Ningano, one would be a better more. I'm a one sweaty mania baby, Edwity at all. Sasso, and I open Diane higher, and also one be baby, edge amount. On one sassano, on what to appetite Ghana, Afanina. Baby, and sassano so one, if I chawada, a whole we say, and Yafi never wants a Sibia in so to now Akumo, in so to now we more, in so to us ye be that family, and Yadia. The Gruma I tell you, I'm off of a breed at baby, and so to now you're more Dajane, Sebia son, Sebia Yado,
home estate and block factory say one more day one more any sao hano and see for problem be a a dime and sasso and now blocks no fa every time one more now one ebe more one number to go screen so you pick it up and then you talk to them. They're going to support you in all way that you really want them to do. Sasonia fast them odi for and I baba ya watching open what to say baby over to be say why homoje she show you odi for na boy say e mo browa enyanka e crown for one more ni bi sebie so o say asan kofoni na beda no na odidia obema wono bi ama wo mo edi saso e na odi shebi anadwemo kana o say fanebra o say fanebra san kofoni na no fa womo fabra e jape krom na onfane dro emfa enka womo adaroma o sent now e manage nsemo ansa na odi omo aba sabre onwe se no ma no e ya tiafa so no bring them eno ano no baby a won beda de odi omo free here on benya baby ada ama won so akoma etimi atso yem mesewada na ho matwofo no eto ade ncheche e wo screen asiafa na woni na twen komo se baby obuto obi ano se won timi ma jape krom kra na or standby na se why standby obeba baby a obi a na wa be yo mapa e na no pe rade pushround na onye okese na onye wakoma swadi na emfama for your motivation. That's why I love you and I greet you and I do some of the things I do because we can share several na mefe mede nyankopon onye okese odifo na nayeboa mareka say live on YouTube Koowaa TV saso and na Facebook Koowaa TV GH and I pay as the PSA and comma CJ fashions will come see me come or no and na o share matter there the numbers a good screen also 0268505021 or say all local fabric clothing at a DB episode channel ema any emema enkra fabric down on a pound for BCCO or some country say wa me come asha from junction ho na be say na billboard no etabri ho se bagaya afi obey odani sports enter for papa lens wrap and afi vanyo pop to go there for all your local fabric clothing. Thank you for my simple Jarabia dress. I love it. Yeah. Okay. And I will pay my mission Kranamenka I will say latter part of the show the BB lines not some and also in Yakwenya na wafre na watch our dream Samsung they was supply to screen and so all the messages about your backing kind Eddie amount me did Diane do hine and I'll pay me crunch some me de amount and say any pebia what's your sassy way so shop kron kind. Read the Bible. Read the Bible. Read the Bible. Why am I saying this? Sebia son sebia nyado. I told me bia na nyame asem no e dia to baby. Obi o ada bia o kan nyame asem na so oni so eya no fe quotation bia o Bible no obetimi ayi na so na brabo no ensem fata. Me pa chawada se wo kan kan tro kronkron no eya diso. Can sebie so we also for enfam kujina eya so menim enfam preach one so one kasano you don't do the do of it of the Bible. Read it and do the do of it what I say sanso ena wa witimi no kan tro na o kan tro konkon na ensem bebre ewum and also betimi direct steps amo abrabo etimi ai kama so what kind of maybe I want nama or if you want it's me kind. I'm telling you. Me say and say a year quotation back come most of the time I read the book of Mecca and Psalms. It's me borrow Mecca anymore. Sebie so baby a menembia jemi bia no etwema dwene esibibi so especially with Mecca chapter 37 one going there be a kind me say enipa fiefo and atamfo na sebie so enipa anaso ba oda kukumwe wano sanso na bema sebie so se me fani say ya bema oda ku so onwe wano ho se de oba wonya wo be yo enti menambia de oba me no na ma ye steady the oba wono no betimi aka some obi begiedi. So when I read the book of Mecca it reflects me, reminds me that hey you steady let me do come so if you say your secret is your power. So that is why I love reading my Bible and I love reading that book of Mecca and Psalms also there
say join now ready join now the two and now join na a kai wo but one kai kwa sebi so that's why I demonstrate now kosa bibi to wa toba ha na wa yemre because when bibia e be motivate you can say no go but when you read the Bible it can actually direct you. I want to say papa ho boni ho bibia timisi ti dey be see bia no just have to go forward. What you must say? So I beg of you, weekend we nya brena de fear read the Bible. Maybe I will be a bekwa kusi bia read the ho. Maybe I will be a bekwa kusi bia no read it. And trust me, you love your life. Nyame shraw. Bishop Akwaba. Yeah, good. And then my money sent to for more than machine and up with the ampa. And I remember I dream maybe if it is a marriage as a human map. Come out for our director. Program stardom now. On the training ground. And then the bed is 7 years. Okay. Now, 90. Okay. Go school A+, tina 90 A+. Na kupon on to nkwane. Na on tire washi. O ma me pani mpanchen wose. Bibi anko to mfama. Okay. Dan ye kodia na e Bible ni mu asem no. Na ye kakakra se Bible yo ni pa bia o mano a. Nti se wotofo na o mano a na wo settings bi na wo mu na wo na mano a ni timi kire wo dia. Sa no ni pa abra bonfunso. Nti ye mano a na betima tene wachia mo se bia wo ka kono betima lock wa brabo bia wo ka kono betima to anim guasim bia wo ka ko betima koto wo mu no ye fast abakye bonkono na gadi wa mo se wo fa ha onkoto amene sa nti onipa bia oto ade ne de mano aka no wonta anhwe mu no wo se ade ne ntem onipa dua be se ntem wa brabo be se ntem ano yi mano ana to all right aso be ko so bie mano anim na gadi brabo na tambia ba ko anim tin kosi se Kristo mfie no de ama ne beturu ongo fo bebira o mutwa mfie ne wie ansa na o mafim in fact ebinim wo kro mo atwa wie no kro nyame sa de betu won so ebi nso ntimi nim wie because o moto ma no ane kro is o dan ni no hwe ba bia oni ade bia e gade no wo so akwakoto ade no ye nyine hu bu ni wie ansa na start ya kamfo nso a wo ye ya we da ma no ano e de na koto sa ade we ye ba siro bia wo tie se o manu emo abra boye fede entan tonku no wachi sa se wo tambia mo ni akoso na ade abenwa megidi yi se ade bia wo ye bia be pepepe be mo adu nkwa na no ame ya radin show ni pe bia wo ti manu ane de otokuna wo ye mobo bia ye meno yeah mfa ye nantin ko be bia pese amen fantastic manual and to pick it up what say to be my boyfriend me na what try dream is so first no yeah na mama bibia papa de on call ni be de e sure na meta e kasa sam no mitim nti bibia na mama ka me share me todi na say me dawa na say na mama kra ne me ana and on myself but me almost whoa send me mommy direct me papa say come me mommy aka say you see me see say come ko to gym so sometimes manual eboa enipa obi wa etbi na me defend nipa bi so yeah it's not the answer hey as what question adwuma no catch us say you see me see ebi kwa girl ebi am plan ebi awukun Ubaka so quick pekasa Miguel with your pekasa but me was say Miguel die say in fact we pa no kan na my so ade ne hia urade na ko na me ka ni pen eni ketua bia do ma me ayo director sa o ma be director nkoja ne ho o fa betiato akotwa ma ho be bra o be yo sa o mu pedia kakra do akohye oticha ne sa na oticha no so do oticha no en o be fia o ma da o be famu sa o twem pra na be yo na be ura wache
Why you say, baby, I'll come anyway near good. Also, my nanny on side, the ones ever say, and I'm wife cried me on Tassie. So, what wants me enough of when you're finding out what's me worrying. But you may be so or banner every day was said about what I'm sure. Exactly. And then you do that for man, how do you have I see. It's another Casabia, Mr. Da, Mayfino, if I'm a man, Mayfino. My yes, to meet him in person. It's not making heavy. Sure, Radio Man, my darling. Koowaa, and then Subium. Oh, what they are doing. Friday, sir. Is it Friday? Yes. Now, what you said, the nation's uncle birthday. To be our shade beyond from 23. Say, if we are seeing an offer, that's a nepe pepe. And order. Mr. Kinsley, Kubuache. Yes, into any packet to a crown in offer so tuneful. Until Radin show. Amen. Chokun Cronon so to say, I should share. Nipper be a jolly or shall shim. Now, she knew who said, Walk and attack the man. The oil said was a son of him, sir, and son would be, sir. To kind Bible, I bet you say, oh, attack the hay and walk. Exactly. Into any son. Yeah. My own phone so and no more to deal with the action one. Sure. To David said, well, send me a now second year and then make quite so high. The best say, we be so a bad kind of the open bar on Panya. Exactly. And pursue the innocent. It was all kind of making sure of the year Juma and some I didn't know catch on would be this because Bible say a seminar in coupon according to John 1:1. It's all kind of Bible net. It said the only when young coupon and can say dink it now can be bitch yourself for her. You see. The best says if you need the econo and up a beer out the ultimate crown that one verse there was ultimate kind. Now the Juma, Nakaka crown so a rather bad actually was here. I may be I come. Amen. Alright, and see your car. Good morning to you, a prophet Ebenezer. Adakaya Dom, honest of chief member watching baby a movie, and I'm a chance of female so it is say and I'll pay quickly. First story making headlines on today's Koowaa Show, and I say now watching one it is na abibia no yase enipa bia waduane no obi ni na wasam de eya na ba enipa tibisi hu konwa ye fe ni na ye bie ya so ye pen sa na nipa etitie ke beto dwa se eya yankase ade nyina antibi ye nyina nim se na odidi ko eye Reverend Kokubofo efie na camp na so ni bibia o come ho de motintimai ati say you do one night to cry 31st night with me say obekasa o ye bibia, you know what I'm talking about. You have to say we free na come amafo bibre e ka say obi ka de wo pe na eventually se ka kum ejun kwekwan mu ntino anti bi aba explain the entire amana free Reverend Kokubofo e come yankoshe video no na yamra ani adanse pa we dia fa asafo no nei wo se wa pa no chide ma wo mo ana we fimu a ono ma di nkra won sai no chinko biem enne se according to nchemo no anti bi na ne ho emfa no emre kakra bi eni na tese wo yare pa wo fie na wo hwe nim se sananka wo ne Reverend Obofo etie pa wo muntem fa mampofo muntem bebi a Reverend Obofo na mbia wa so wo hobi no na ko hwe nim se nka ne yare mu wo yare da mpemu no ka Reverend Obofo ne na safo domini anka wo meba ne nsrahwe na emwa bi a wo mo ede adom no wo ne yare empa so nanso wo hwe nima na sempo ya moso ya ntida se Reverend Obofo po live telecast on the Facebook and the TV channel so po bo ni din ka ye po ka si wo we hye ne wo mpo empa ye mpo ebono a say for days new weeks out what done yare empemu no we ni ne say Reverend Obofo entimi amestra no so wa mompa mana anom no anye hwe amwa no etu ono akasa wo hwe de akoduru anyankopon di no wafofie ema no nkwam ahoden outimi sorry fin yare empa so no ana sesi ade anam so ama na tu no ho fo say we hu owo dia ele na wa hwe na ne say ele nko wu ya nka na chiba ya dia na say kanya sempa ti se na mi amaniti
wonya ne tie edidi mu nko ano da so te atesfasa ase so ne wonya mu ahoden di a ene wo de betu ne ho fo atese wo de esesa na montu asesi ade we ne ho ede efi na safukuo emu eye Anointed Palace Chapel eni ebiem so no Reverend Obofo na brabo mu na se ne dwumekuo bia emu na eni adansipa we dia fa asafo no ene wo si wa paw ne chide ma wo mu ana we fi mu a wono medi nkra won no amount for job. Sorry, why you like this? Oh, what's I say? The last one I can live. Ah, why? I don't know if you are so dear. Trust me. I don't know what I will be a subject of flat or come with some. I can't do a cheap in no part on a chain or pass a year. You will decide. I know soon I am penal. I'm here fucking because a mammy is wet to my time. No, also comment in the idea and you go quad of wasa. Over Panu and of wasa. So I really know to put to a movie to not dominate man of a bannerson or very regret you as your buy. Come on, me be the Indian papa. Before so both will be yes in if what to show my dinner and a bigger quiz need be. And I chase Sammy be with them. Woman and a person uncle for never. Now Sammy is gone. I mean, your post will be doing some man, you know, one actually what has ingredients in that penny no. Do cranny a ton of sorry your name, I'm in a contract no. Wow. Such person say, why yare? That's all your suffer. No one to monk, I say nipper be a few one. We nipper bay. Diane. Here, Tidjumam, I now host a program. Now, I read the fee. That's a mere man, Kai one day per se. Then, friend of the year, then no one, now some woman and lady. Because who knew I was a twist in it. The young few be a cow. We have 4 met them, said there was a Kai. And he said, be beers and yes, a giant with giant Juma. Now, as a 1 hour and no one made Juma. A china my near Timin Kai and friend who is the same, of course, then. Mine of a baby with Baboni Kakra. Easy, come a minute, dear. Auntie be the cock before. No, we are go before the auntie be come my chim. Shall we catch from the moon? Conto come see a pusher at the end Munyam, and then the penny panasimunti. Apanasam Nani Oyanya, I was all fight it here and net. Say, no creso, we will be now can't mean any. I no creso auntie being at Marcus answer me, and never was on one conscious of one freeway. Ana ni ebe wo jira papa na chidi na tam na be fa na djuma obede hu no na wo jira papa na chi edidi na tam no na be fa adwuma obeye nda ye hu no tom na bi ne ekoba bi ne nya bibi ne ye di a ya nto ya bu na asamba ye ni se ekoba ne sa na asabo a ukọ na ukọ wachi a obetimi akọ Ecclesiastes 7:8. Ecclesiastes 7:8. Osi asama wie yesene mfiti afọ. Asam bia wie ye no na ya na ye kyerɛ sɛ wo hyase. Mentoboase honhom yesene ahomaso. Mentoboase honhom ya na yesene ahomaso honhom. Asam bia wie ye yesene mfiti ase. Wo firi ase na wo twa da pa no na wo dwena wie ye anka wo te wo ne ma bi so. Na ma me bia tima ya le wo so obofo anko ho. Ene na ma me ntu ko akupo. Ese no wo ye dia na dofo nyina be pa no. Gotomre bi nye sika na ye no. Itomre bi anya japade na ye. Itomre bi anya ka na ye. Na emum Karen. Ma nipa hu se asa me sombo. Sa. E bi awudi adui. So wonche obi ahwe. No yale mponi e potese. Ezi gokubo fo ba so obehwe wa. Ne ho tibi to no. Sure. Eso ma nipa ne mpempem no da so ben. No yale no wante sa de na onveru mpempem no. Akoche na bani paso a na yesi enya ska wiase na si ne ewura fisi efre bibi kele hu hia kura cheska dimpa hu hia cheska ne ewura fifi but say edusi enya bibi a ne enya sade na ne hu sese ya hwera de ameka chima amene se mo onyi gokubo ni aye ono so de no no sa so otimi ba ye went ma mo nim ne esi ono so kwan exactly bia o yare kura no so yare sa
What you say? And so I'm going to nti a onyina no so mfa manka se enu nti no afiri ho e bi ohun se na bi mu adwo no wo kwa wonko mo mfa ngosha yale no tama nne nam gidigidi a otimi twa wade otimi twa flat na adi nanim o medu airport na adi nanim bi shi o mu 2 times ko twa flat via ablecha your friends and kraba be duru kumasi a nam sumi tu kam shi o mu 2 times ba ko ka no brother same dodges bi bem anu ka na nsentem bia na one same so nya route kakra isame hu na no yifa baabi mjina na do mo na mesre tam bia asem ni na ya na da manim dia obu ni se da manim o yifa ho a na nkora mso da na se do asia ye ho me mpese obe mu me na dia ho na mpese o da be hu esa asem wo ho na nti biu na dia animu usi no ajeje ho kama na ne nko a wa mehewu ya wagina so de ka we de yemfa no nya ya sole mpato nsanko yemfa nya sole ene na aka papa ndada ebi so ohunu bibia nye ehun sa fe na ya duru so na fe de obeso yu tifrim nyesa honko ba me he ho ato woni ni obeye ye tumu fo mo be fa ba film no se be mako bata skana mo to mu ntino ya na futu na ya nkwasi asema mama e kwa na be bubo mu tiri so a afe no mo mama ni aba mo so se se na ye kan na ye enna mi TV na mo na ho kokumo of all people afeli yasukolo mami yerubi akofo mo abetra ni TV so a omo na ebo ano kogo abetra se asofo ntime basa abe 87 ni ewu ni amfa ni go TV so ehwo ma na different sika e betu ye different ena ye nkora tu omo nyina so nye old phone bi na me na tui omo ka no sa asofo nketo nya me na tui omo ka omo shem bible nso mbe shem bible kase ni mu sa go isa mi omfese mi humahu sam mo ti ya tu pa na atwam ombe shem sa no mo aba uze wi aso na ye tu quotations na ya na egugu ano ye de bi ya papa ye de bi ya bone ombe sua de afirim Kodum chapter 1 verse 1 1 Kwanke munko for doso no yeah so yan ka sabe so fo anka na chidi fo bebrebe yi onunko ati wo se ni ene ye onunko ati wo se ni de nka oso mo na memu no ko no obo mo na man se wa yeso kunafo anti bi mo na yeso kunani de odin nsase hodo so him ka praise ase hodo so de yeso kunasa nka he wanya afede wa ye de wo yituo afede papa na mama na ya mo bosa osuan na jo se kokumo fo na ne so te na ni so sensana fono ho mama ni suma yi boni aye o se na dofo nyina obi anchechire ni yeah de bi ko omo maka no chinchin ne so fu chinchin ne we esi mu we omo nyina ma se so ko ron kwa na ne mfafo nyina adwetwa ne nkontompo yeah asofo ye ko kubofo wadane dane na omo so mo done nyina dane na tamfo kwa kuko vankwa mi jina ho ma wa afuturo no amfa ba mi nyuma se le be ko so kuro mu kosi se obedane ne ma bi no asa sikwa mu ye afi de opa ne asie ketua yi fa hu mi se ne no fa ya okasa chimti ma me mfa ketua na me rade abe ko so ya so de dia ne atikuro ma ye mu ya e ba betoye na so se le bi mi sisa wed ye mu yi nko de e ba betoye na so ti samne wo chance no fa mpe bibi foforo nye so woto akoso sa ketua na asa ba no omso be sa so le atia ne sa na nimra no mu nyina akohia ka bo mu se no mu soja so mo de ba ne so no bo say yes utimi nya skat na mu aye awo wi ase sikatimi be kura wo so ni ani munyam sikatimi kura bo so mo to twon ne abasa no aye se abeba awakoto 730 mu be to twon ne abasa sa timi sere no se ma me bi atima kase na ya ampade a eni wo sa adofo sa ko no ne ma me ne do no mu ye deep antibit mi pound to major half yee nipa ya fusheje nipa nyanke nie nipa adie bi be si no tim se nipa timi eje contract afedi obaye na se woni da ase woni da se minyan wabon sama no na mi shomu a mi ma hu bi pay na se so but ma bi say bishop the SC does it mean say enyo odobi ena no mu wodima eyemi papa kokubofo but they went there because of bibi ombenye diana ya question we crowd yan kananka mempeso be busa because of papa no pambo busa so for chief word do bad ma pambo no to be so ba money ambo so da ya wade bu aba so for na we evidence pa nye ni ba so
wa onim so oba won che be ye so wo chief adwuma wa ye no wa ko won che be wa ye ko be ye wo ye serious man wo ne simple sa no the garden papa ne say ewurade from kodru ba bi om kodru nye nipa exactly amani pen and then you kura wa mo chief so ne ba say de krom ye ho adwuma the same apply to pambo to so for chief ba be wo so be wura bia nya ne ba ne back no obe wura when you are loyal to someone we are loyal to be no eya na nipa no say even my phone ne mo me say o jina mechi enti no ne phone so na wa ye kura no me hui don't you think say sa odona for example me and my papa prophet Ebenezer Dakoye Adom say even so ye bibi mpo na nka ne ba chief sofu chief empempa because of odobi ntino when you so odobeti me agina kronkron eno na mama ka kire o say omukora example okay omu na kura no omu ma so these people around Kokubo for not love there okay kwa yi opambo ba di omukora start omodo before Kokubo for asole be get yes ndiare na ono no de sika su kura way back ya do ye mi ehunu ade na omo de si omu nyina age ho chinchin akwai di ya me wura fi ne ba na konfa chinchin o za chinchin no twiska gu ne so no o subi no o twiska gu ne so azumu no o duru ho ni etu sabu kofi no o duru ho ni etu anom ke kan kwasi asema na omo wai kevin mo na kevin de so ko ntam kro bi ni mo ya wa yesi o ko bi ni mo ntam kra ono so na na se obofo pa ono na obofo tuko jina mu hyam kom nyina de sani ane papa ye pa wai before and day tu mo fo se why before and day because ya man come na hyam kom oh okay andi dia ne pan so dia we mu be wura man ye andi ma ba se no do papa no bata ho yes we mu be nya chance chen no be di chen no wow we mu na di ye tina ne dia ne ya we mu na be di we mu no samna ne etugu o mo so aso dem sa no mo sa si esa je dia menim o dia se di da ne me ko ku dia ni suba bitima capita to ba ya sofo pa obenya din na man fa na ba mentana ho ya me fe 1 o masika ya akono 2 onim kasa eno dia me de pe na asem pa ni su ewo kristo sum ti man pa na asem da enso ye nyina no so mfa ni nyini ma wo onso ye nipa ni bi abraham asefo no ka ho bi e dia ne se obeti afutu on ton kristo o wiska onyi sa adwini infinity no hu se adoma chage ni gwa wodo obi die ya ni so ade hunu obi die ya nkom obi die nyansa sam ka ni nim de sam ka ohuru ne sa ye tomre bi na wo hia ni wo ka nim de sam no a wa fa bi dia akoka sabe nkom hye ana asofu su no na ne ma tima ye fine dia ma adabi aso baje ho dia o we ya na nya wo fe enu satana do fasa first Corinthians 12 wana muhum no so mo obi nyansa sam wana muhum no so mo obi nyansa sam bi so mo nim di sam omo obi so nim di sam sabe honhom kro na sabe honhom kro no afofo so ma ne gidie afofo so ma ne gidie obi so ma na yansa obi so ma na yansa do ma chede obi so ma ne tumide obi so ma ne tumide omo obi nkom hye no obi nkom hye obi so honhom ahodo hunu no obi so honhom ahodo mu obi so ma ne kasa hodo obi so nya kasa hodo obi so ma ne kasa hodo ye nyina ya honhom krono ara ena eye ediko tu ya sofo ya efrano obofo yi no ati ajezo yenso ya tie ya sabe ya kanya nsasem ya se honhom na nam so ye ni nyina dikala bi o short no no ati bi afiri baabi baabi ya short no ya ati bi afiri no esimi de bi o ba fofo no wo message bi na me kra kondom say hey this man will go far oyi benz ni kura baabi de bi aba me kan wo kai no yam faton sa benz na nya dada nkosi sei company na ye no mudi na daso ntele mo nyam bi daso obi te sande utu benz ko timga ne papa na toma no enso ka bi bo de nche benz bo mu susu sem panimfo ka ye ni mo nyam ekura ba me enko yi ne mo sa de ne yamfa aduane ntuma uni because ade ye de ne yenti eni mo nyam abono hwe ni ndi sankawe eye den no atia si popuru pansu ya afedi o ka se mfe afedi adani atem didie ne ntokoi first collect message awurade di jawa na mo man ni nyina do no eye den wase ka obofu man tibrem ansa na brebone aba wase frase ka tete atempon no Jeremiah says bi o kwampane da no Jeremiah says ko
na sɛ awurade sie ni sɛ asafo awurade sie monkɔ gyina kwan so na monhwɛ monkɔ gyina kwan so na monhwɛ na musa tete atempɔn na mummusa kɔkɔbɔfoɔ busa wo tete atempɔn deɛ no kwampa ne wɔ no baabi a na ɔkwampa bɛmu wɔ no na wotiri asɔre na wopirikyi papa no na momfa so na afei saa kɔ w'akyi biom na monya home ama mo kra ɛba no saa wobɛnya ahome ama wo kra nanso wɔ se nanso wɔ se yɛmfa so afei deɛ kɔko nea moka ne sɛ ɛkwan no mohu ba momfa so momfa so so deɛ a animguaseɛ no wa ne bɛba momfa so so deɛ a ɔsɛyɛ no wa ne bɛba momfa so so deɛ a wonte nea wopɛ sɛ woteɛ aka ne ɛyɛ akyerɛ no anɔpɛ yi o ɔmfa nante na ɔnyɛ konkonoma asɛm ketewa yi a watie na ne kra ni bɛgye sɛ laa so no wɔyɛ ne ɛnyɛ ano tv so deɛ bi a bɛhwɛ mmerɛ wo sɛ dabɛyi mo asɔfoɔ no a mayɛ di hwam nyɛ sɛ musuo mu o adame mɛhiti no woabɛfrɛ no abɔ sɛ mɛma wo sɛ woagyi me menim paa na mede adidie na ma wo kwasi asɛm a mɛkeka kyerɛ woɔ no hɛ na nipa biara wɔsi wɔ wuo kwan so a ɛpirim n'akoma ne n'adwene na ne wura fi ne ho nti adeɛ a ɛbɛma no awuo no ano tɔkɔ so saa na onipa si animguaseɛ kwan so so ɛyɛ no nti wɔyɛ adeɛ no nkɛna nipa no ho so sɛ adeɛ wɔ yɛnimɛyɛ pɛ wei bu fufuo bɛtumi abɛka nsɛm bi deɛ wɔ sɛ metwa so no bɔn sɛ fura w'ani kristo kaa bi ɔsɛ faro mɛpirim n'akoma na moses kɔ na mayɛ wo nyame faro anim nti awurade tumi pirim nkɔfoɔ bi akoma mo ayɛ saa na nkɔfoɔ bi abɛgu n'anim asena ne ho atɔ no ɛsɛ na wɔ sɛ wei miyɛ sɛ yɛsɛ ɛboa yɛ o ebi na nkɛnɛ deɛ japan deɛ ne yɛyɛ no wɔstate na nkɔbi nim wɔ every platform sɛ ɔkɔka sɛ agya sɔre ɛnso a na ɔnso tena ne tv so na awurade pirim n'akoma na ɔgye papa no akyinyɛ papa no state so wɔde pictures eba ɔde ba afei de wɔnim guaseɛ na twɔm nti adeɛ bi wɔ state na ɛba a wohunu baabi efiri ba no sɛ omena yɛ wɔ hɔ a yɛputu stop na wɔakyɛ di attitude then you move forward na ne nhyira no ne nso ɔnyɛ offended bɔ ɔbɛfa ketewa bi afiri ɔmfa me nsɛm a meka na anɔpa nyina sɛ yɛ nkwase asɛm aketewa bi wɔ m sɛ nkura na ɛbaeɛ na ɔsusui sɛ ɔmodɔ no nyina yi nama nti akyerɛ sɛ nipa no sɛ betafra to ɔmamfa adwempa na ɛbaeɛ nti ɔma n'ani nna hɔ wɔ nipa ho ɛhɔ ketewa bi deɛ ɔmfa ma me ane aka nyina wɔnyina so mɛyɛ me magye atom na menhyira no. Absolutely. It's a pity, you know. Say na enipa ben yehu omo se wo mo doye. Yeah. But na de bia misaka say. Tibi wadidi kakra o. And hwe ni refi obi aba bua no. Be na ni refi say enipa wa ni crown yi we de edemame. Na no ababa wa bi wo ho. Na oyem me young girl. Na maybe me kwa adwuma me de twam. Me kwa adwuma na mka che say me no fo. Me be say me penti me dem ha nyina foforo. Me sisi ha. Enti sisi ha be hwe ma me. Na say na wa be hwe. Na ba be hwe me ya penti bibia. No so na baba wa no. E fa baba wa be menu. Nkwala oni omo ye adwuma. Wo mo be me fie. E na se bi eso ha na ma dress ya wa no wa o. Kwadifo ma je say ma dress me ko so manye obi be ye adwuma ma me na me be dey twam na wa wutie no watie ne wo so dey aya futu na na me dress na me si pe na me jada no oni penta ne bibia me jada na me de me ko e me si fom o sister wo de ko na me de me ko e na nyame ni me ba ye no na ababa wa no ye penti no wo ye si so just say wo si dem ho no bibia so ye ne te senia e tie pepe me am say ana why me say no fati dey watch there me wana fe na nkofo ita me kopa no I want you to learn something nti me can't my kofa second story abro me me kwa gwa no che a we ne go na fa me girl we o ti say o you say no kofa start na mo ka na won sam e che me wana mo sam fra me o so we say and I'm saying you mate to mo kan ni nyina na I'm saying no mo dia mo kan nyina ni ho amede meti na me ma make asem bi say enipa wa boa wo pen no so wo ye wade sen kra eya kai ade kitwe bi wa ya ma no na fa pepa boni na sebie so odi aye wo enti wa na so mo a mo kan se me kire me nyina me kra me nimo me ba lady ni wana me di hu mu nyina enti mu nyina me ntim na me topo so na me di akwala no batam ho the more so I didn't listen to them na nya kwano se na me sini ne tie no sa na me ne tie genti na me ka say mo akọ papa yi ho
Ani kura makudidi. Ene de DNA. Me the second story bro me dey see. Ene de DNA enti obi e ka de wo pe obi e ka no ti say be say nko boni a why kwati kamu ti kwata we nkwa da say ye ni begu ase o enti enye ni stay o we afi obi agina wo chipen obi a bibia wo pe ene hwe de wo ye we afi obi apadwuma wa open wo ni nyina no mo me mfanya futu na me papa kokubo fokro ya akra o ka say obi a watodiana mo dipen no ne sema na o ka na I take some from it and then I'm seeing am so wow this man no master tell you anybody and man message you know so enti baby the one more be watodiana mo dipen no em say o ka say ye mfa ye just say ye kan sambone emfa ne ho ti ya kai de bi why na nipa ya ne didi wi ane de anu twitwiri fa nye akoka say wa to jam to be ka kai menu na de obi fan kai wo no obi aso fa bibi a wan ye no fan kai wo na ya de a it has to reflect in your mind say no anye kra we say nipa bi o ma sebi ya do na no wi a na de refi no kra enye esa obeto ba hadachi na say you say isolo ayiniti etuto pam I started one cry Kumase a unity a yana sebeto a yana sento ujemu dia na se ma ye na adwuma non stop na cry a yaka so high tension and inso eto honom e na sanene atumi se na enya asem ketwa no nam so e ma yam papa bi a wonye infinite dress atimi ahwe ne kwa ehwe video na you must stay with us sa mo en wadi to just say pa wadi sa aboni fusemi enye abofra ne maame ankasa na maame ehunu se abofra no ahyasie ewia ne sika nketenkete ne senti ohun se ne Ghana sidim yenu ayera na obusa abofra ya wojitu mu se wono ene fa ye no ena ode ne nsa enu ensuhie emu ASP Mavis Kumasa echrese posifo asotire ena odramika ekọ ofie ho no mu a wakọ akọkire ochirehwe ni bai according to narration no ka akola no suspect nkwase no onye girl until after some time who say akola no afa ya wo de to ho ofa ni ade until the day in question no was so far the 2 cities e de koto ade o school obisa ho no ojitu mu say no na fire ampa na out of anger na all nuance you in share enwechi osade to adum kase enim say wode abayiwa no kodu go so abai ayare sabia no adokotafo echuda ene say oreyi esukese to ye echire enenam so a ema wo hwere ne nkwa omanfo watika so high tension woni amane boni ehwehwe nkomod editu just say ura no ade say wonum enim no ewon potamu ho no mopa nanso enam so ankase ema ne wu ye de nya de say wonum enim o dawe efeno kwame ewu ba awo mi imagine mo no hwe a wonya be 65 we by nim ugu a odi faso we nti aka mi oka report because they say any they say police for eba be ye nhwemu no mo ugu a faso de we ai that's why no uda but no so no yanga sana ye de ne kondukro mo na onya tukwan de obebe ogusia ye ni no abaye enye ne bi chen mi bae no modu ho no na the way awaye no na mi hu ni yi na me de mi nsa akokan no de mi saka no so hu na mi twento makata no so nti enye obi na kun enye me fa ni se bia so ni to nyina no de say ye ni ana na manu so ye from our website he say there's a body line down here and I investigated that maybe he has gone away. That's lead the back. And that's it. But I know that he's sick so long. I know the sickness is sending away. Kwame Amwa eye wutu senya East Mensin Krachi na wono so de to just say ori ayemu ene ye ne ya itoso mienu a enam yensa ntemu no nadmufuo ehunu senti ototo asere o mafo take so anyina ase womwa nadmu ene a policefo na saa nipa kunkum ekoso ewo kaso ano wontumi because almost nipa no ayale getting to 3 months a de bia no oda bontin na nipa eyale da bontin sana mwanwa ese mo report ema mpenifo na ya sorte na na owu ye ne de omatumi alpoto amaye se ema fa no e ba ye so ya hwema de ye hu se oma bebre intino sesia no yeguso a ye try line no
ahwɛ sɛ bia sabaka ne ba no body ne de ne call police mortuary na busuafo ne ba na ɔma bɛfa ɔma deɛ saka so na ha adwene pa because ɛna 3 days ka me kafa body ne bi ɛna 3 days me kafa body ne bi enti no ha adwene papa enti mestre ka so ɔman mpanyimfo no nyinaa sɛ ya obi ebɛsoɛ ɔma ɔmo hwehwɛ ne krom kwan because anya saa na BBC saa na ya ehu na busuafo atire kwan lead the bucket. That's it. But I know that it's not the cost or our caswa and sorry for that. Na our colleague so with say o teacher near or the bakoja police senior no so say be so say be anyado say dey na kwesi dey na kwesi say akra no we and second or dey say a share isushim no. We'll come back and dissect that one after a break, but wait there ye kwakwa papa ya wono sebi so sebi anyado what would abontin no nam so ama a police for a pima one more a more money ade bishop 60-year-old man na when you obewu an obewu what they are saying na dey dance about the baby abeko sir aha antino we dey an ewu dey chedan ka mi pizza wo ya asede nyame ye no ye to a certain level say di fan pen fa na wote so me what me kan ya opebia e wa hu say exactly and mesre say when you would ya busia na jeche omo hore na wona sebeta prache say omo so chechire busia na omo nua bia mo bro mo je na jeje mu no omo so nsia sa de no kasi obi eskedi wa busia no type obi wa bonten hwe no na busia panyin bi wa mo brand so e ko bi ni and to mpese ni sika ni bi so ne so and go bi papa panyin bi na abrabo ne ko yi a kene se sebe otika so wa sa da fia bontene yem ema ade akia onya abofra bi masedadi dada mu koda ejeza abrabo no amoyi sa je besre sa amoyi a ya na mana ye do mba wias mo forget ni awosede ayo kakra obetimi ye wuro no pre na ko ba bi se da bia sa wo se ye mfonso nya na wo so bu na ten ko suru ne bu na ten to mo mu ye yo se wo hwa nhweme o ye se no forget ni abetima ye ne ye e wo na brabo se be ya wo so kubu atan a benya bibi paka sa o papa anhwe nti na ase ye wo ya na wo so nhwe ne so be ye hwan ya be ye urade nso ya the same bone na papa ye no e bia na wo so aye no wo ze munyina ma be ye pe de be sere se wa hwe wo ni amatimi fa exactly when you wan wa ba bia se ne nko ade e wo so he no for sunti abae de bibi wo na brabom na ne ma anya kama mfama no na yes no so mo wo ba mo nhwe ba no mo fraze ye hwe ma eza abrabo bitu na asa wo nyini mu a na hu se ya e ho ne mama ya akono se de oba be daddy mami be oba dwene ho ama wo ene a wo be di odwene ho hospital no otuka na ode wo kro no na wan me se so ba wi ase no udua bibi exactly best le jafo no ne wo mo tie mi ne ya wo no obi anim wo tu afidi kurum kura betena ha nso wo he ne wo fa ne se sa ko kurum someone 27 someone 27 Ewade japade ne mma Ewade na japade ye mma na ye funu aba ya akatia ye funu aba ya akatia dize unya ba etize osoro na de agyawo dize oso nhwe na ko osoro be he na de aha intimesre so wa wutie me na oni obi anema na na obi awo ni ntu odani afiri kuruma betena kumase ho mu akira kwanza akọ kumu abusia fo akwatia o mu se wona aye ye ne ma ntani ko braba enti wa ko baba na ewura chechire ne ho danze wotwi wani office wonya china nko na akura na nyini na wo beza afedi o meka se mpapa na no ne de o de beka anya akura de timos mo be yo se ne papa ye wuda ho ya hwe wotira akura ne afa na me ya papa na wo ya hwe de besre kakra ya ho subia ye mfa nso bibi ketua bia ye nim se ye moja ka ho bi mu na da che woni mu nyam hye ba e bia kaye papa minim ye ku no so da bo nto so nipa bon fo de komia ne ku no so a dia na mo kwadi ntia mo kodi na wu dia de pa na mo hwehwe afiri ne ho ntia mo kodi na wu na owu ye mo nsa aka sa de koro no owu ye mo de mu mu bi owu ye sabita frache mo ye ye nti nipa bon fo so ya ye tu mo fo kakra se so no obi wa asema mempre ni wu da bia me ka se urade mama ntamfo nyini enche no mo nhwe mi nhira bi na ye nhira no ka sa de bia mo chopmoni mo se ni o mususuo no ya no na urade susuo sa ye basre ipa bon fo se obi ya de na hawa iboni ni fruit rim kakra na de man space na hwe ne kakra na hwe ne urade wo ye wo ne no
ebe bo adanse da ye di awu ye ne dan odamu nyona bedamu owu ye unka busuafo no agye nsabode wadwena de yes ane sei ewrade hu omomopo na wachichira busuani nyina awre na ba bia busuani obi as papa na wu na omate omomra mfa ka mefa no ko busuani de nimso mu hia funu che nipa aha na afi ni ompese mfa nkoye eno no make a break. When I come back the show continues. Stay with us. Any D4 na ya boy you ba da wote se wo falumba metabo ni dino ono ene na mebe mo akọ na akotie na numa asem simape na wo hunu se upe baby pa upe D4 bi de ho akobata no a ye wa D4 mu ahodo minimo hawo ko e hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina ma oborofo oni bie papa na basa so na ene ji se ma wo se o yare na aba na kache a ono ama baby a wo beda na wama odinane adi osisa wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so niam a wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe bia kompai body a eja pekrum ene awose woko adidi se bo ni sabo sumi bia ye all 91 tiba bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bo sumi bia ifia da to so mi ni wo ye no one fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo sa wo tena num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya fabi na ye bo akudifo awiemfo ba no japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchapa media medjuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se mehwe nyanka misia mobbo wafo bodi ana mehwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wuti na wo me wo ba ni nyagidie se Obama na say one kase mu problem na be dey e be soko chidie ni mu a unso kristo ni tase obi o dey o chidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo hwe me wo na me no wo kasa asem bra ani achi ni difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo ho no be ju nsem me hwewura mu ba bi na de e beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betena aduane a wo bedie wo die wo ne hweku amese wo de mbra enye achi ni bomode aba na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwehwe makira kwa ade benyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese amen. For aha eyeba heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso adu ani kire no eyeba heba center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no oti yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se yenka nche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye ndompe a ye friend osteomyelitis no ebi na aye onompe ebasa na eyi echim srade ensuo enyoman kitinkiti bia na se grego na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya asonko betene fise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no go hot ne nsem a enyeye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan enwa nante ni nyina ne se how abetena no mpanim ba no mpesi enkancho se wono haban kasa wotena bebuo mu nti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center
a ye chi akwan kese anase ya tena ye kese pa no ewo Kumase Atonsu Agogo Aban Hospital nechi ho udu tema ye wola hyebi ehon nso ubehu ba Herbal Center ewo ho udu asafo a anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udu ho pe wo se o hwehwe ba ye betche into free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ene so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti ba bia besi bia no wo se ba Herbal Center ya so ya foforo ewo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu uduru ho a wo se opabia ye frɛ ho magazine ba Herbal Center ya tena ye foforo esan wo ho nti ba bia Ghana fana wo bia no de aka kire ne se fa wo nompemu hawo anase nkase mu hawa unompem etutuo usisi echia ukotodwe unanti so enye ye wo spinal cord kaseti ti uno nimia echia anase edu asabe mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tenase yetimi yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nyuma ubekoto so akwa mu ede ye adwuma eno ne me yetimi gina brane so obese wo anase bia benante etiafom kinkimudu ase wo bodo me patron eye sa spine no ene de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a ese ni trase no me patron bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba Herbal Center amabobọ mi aya hodo a ye woni nyina no ehọ na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa no mpemu hwe ho yade ho hawo enti ba bibia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndo mpemu adwuma emfa ma wo abusua abchanfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasem trodo akinye bia ni ho enti mi se wani die mu ba bia wo Ghana fa na nyina wo te yenka no fa wo hawo ni nyina ebedan ba Herbal Center na ye wo na ye ntu no mpemu yade nyina ase emfa ma I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. The power of Buano. A bit biara asabi opesa umre fie. Na afi uma bossa sebi. Na who say yes, ampa esumi fie ni no. A home estate and block factory. And ye de sa ade ebrewo. Wo estate a ebu men say isu bonkum ni nifa nyina. Yenya ne da no. Ye boa ma obabi ebia na oni adaje. Ebia wa monone o akontrum. O bivia yesie wi ato because unyi obi ani a oba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem bible so oduma yeni bia na katu asem emoduma yenim fifire mi wo no ne senti no wo for me am ko gina ho bia ye si da ehwe hu se ye the block papa dey si cement akodan se ba ya woto a unu ho da there are a lot of estate a okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enho epurugu ade de yegina ehese enyem ekoto te amodini bom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa na bade gu ase na ne home for edi sa wo so eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone o wo Ghana o pe proto ato proto edaye proto eni echi proto eni be dia traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia proto bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa mo ahia de ebentom ne aboa na yama wonsa akabi ne dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twachiro ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya na wo brane mo bia bo so da form afenso wato proto ni bi o wa manane otimi mesi fie nzizo sanse uni obi a wogini di udi skamba gusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne ho on company kasia ena hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders aye ho ebi kwa baba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa blog no ye ni nyina egu cars ye ya kugu plot so afi wa po bi a wogini di se o mere se egu so keke
I have one video the actual. I've always said indeed. What don't want to in fact, so trouble when we see you near the corner of GDA. It meets natural time plan. Ya says if you type I open the amount. It was a net, the papa and one now. Near no quan ye. Uyo to my need. Upe few more high at the end of Juma. Would it be a hospital? Would they found workers are cutting them? Over the sea, a home estate and block factory. So, even more fear be. If it's who will fear you person for former high, only baby the fabra, the bone that would do the mouth, yet the amount high at the amount, and be a control to the amount, open dian high, singing room self contained. Don't broke the time be a open beer, Rabesi your home estate for so you may do anything at where would have baby because we are from home, so we believe home. Brevier, never bet you on the brevier, Babosses, brevier, Betasas, brevier, and behind an hour, Ubeisha, the number the Guasian. No classing to your hands is will be a din Sawaso, will be a din Jumawa, in Javas as a par so now, your man and pa and what in room. Young man broke papa, service mate, Akum, Usaya one, wire, friend, near no needs I was macro. Bah! Live on TV. A live of some Darkos initiative, some Darkos TV, and then of course I share for my na afofon so enya one edge. Before the break I told you say a year akala when you finish a be a 9 ultimu say ne papa e de na kuja na ultimu say nipa ne say owiwi ani sika kakra na nam so amaye de ne nsa ahye eye nso hye ma get am right na yenhwe video no na yemba sa mo en wadi tu just pa wadi sa abone fosemi enye abofra ne maame ankasa na maame ehunu se abofra no ahyase ewia ne sika nketenkete ne senti ohun se ne Ghana sidim yenu ayera na obusa abofra ya wajitu mu se wono ene fa ye no ena ode ne nsa enu ensuhie emu ASP Mavis Kumasa etrese posifo asutire ena odramika ekọ ofie ho no mu a wakọ akọkire ochirehire ni bai according to narration no ka akola no suspect nkwase na onye girl until after some time who say akola no afa ya wo dey dey to ho ofa ni ade until the day in question no was so far the two cities e dey go to ade o school but obisa ho no ojitu mu say yo no na fire akwa na out of anger na all ones you anything shit enwechi osade to adum kase enim say wode abayiwa no kodu go so abai ayare sabia no adokotafo ekire ne se mfa no kokonfa no che abai ayare sabia se beyi a adokotafo ebehye no isan se de aye no wede chese isa posifo guso awoye nsem no enhwehwe mu na so isan se ma wawo fofronti ena aposifo amani belia sese okofie we to me my treatment we issued medical form for treatment to medical hospital but suspect na nkasa no 6 months old baby all breastfeeding until musuno into me in custody until we released her on bail yesterday but investigation in the area and which was Emma Ghana for efa ekwanya obesi emofra atena when you want ayaka de Dr. Yejumani said we should seek for justice for the vulnerable and abused group Sane sir more and what you just said what is so we do back with Jan you no I found back with Jan and also so and you said the SC and bishop I mean shall me group goes a boy thing will listen him you couldn't quite so ukuru your modi wo TV so that every day but the idea and maybe so dance so ukuru no you class to your mother na we boy didn't na your ma we boy so ukuru dey bebre I no there let's say ukuru no step your so ayo enti o kina na bia wo bo no enti wo you kan wa obi abo TV so kwani kwana meka kwani ya wochi abuase no kwani mi se hoye tu isa de amini ni ko mo de nyetu na wo de the way awoye wo se abuase se hoye tu padi ya o tin baby a wo akwa nye se yetu ana nyetu upeni yi so
to aso aso me kuro mu ayi we hia no pe there be sese ni awusi kan ni te me wan wan se ya bo me kuro mu de o TV so de asa de ya tie da bi ai yo pa mu Africa wo ko ti so bi foforo bo na bo se ya bo yi di wa aso che se oni di ana mpa che wa chere me ti a eya me wan wan sese na awusi ye nti wa chere me se nti dia padaroma asem bi ani ho to aso radio man shade ya course we Bible ka se twa so nipa bufu arema owia ento bufu so eye me nwa sa akora bokro no wotim de ho bufu ahye wakoma mu akosoja ano ansuo ama nsuo atima ben na ho bufu nda so ho atim de akora ne nsa akohyem ma me no yewudi ni aya nka ode bufu no ho na ne nsuo hye si so dadampo a ka se bufu ni nti e report ya asi akora ne yes ento de ahi akosoja no nsuo de akora ne nsa akohyem Ephesians 4:26 Ephesians chapter 4 verses 26 Osi mubumfu na monye bone mo owia nkoto ma owia nkoto wabufu so na mo obonsam no amma bonsam kwan okay nti onipa obufu na mo owia toso a na amma bonsam kwan wabra bom nti ne besre wono obufu a wontime nhome abufu so no tambi omo ye okwase awieye akra ne fa sai tusibi wa hyehye ne nsa ho sa akra keto ebire beba no ye mpi na o ma 1 billion ebire bi beba no ye mpi na wo si fie di achew nti se ne awon kire timi ba na akra ne fa tusibi ye so friends wa kan okra se ma me na me fa abufu ne ye de he ye imagine se ono ane ye mbe ye so onya 4 months so se oda ne na aso yi ena sa akra ne fa tusibi no ba mi tusibi wo se ma me na me fa ngode se be wudan so hie abanten bi agimi omu nsu nyansa kakra na sabeta fracture se wa dia ye na wa no waye akure ma ne betena won che na wotete no de ye be na ade ne fra mu a emu otimi hunu se sika da ho kofa o ma na aduane di onya odia titama ope e na o ma ne bibi bi wadi okay amba to kom de no otune ne wo se tuisi di ne dawa on ba ndo de ni pa obi eska me se ne ho to no bi e na wawia o de koto aduane di wo school busa no aka kire wo betima oguru kukomote nkofo nkyaya aye adwuma we nyina ye siko school mbra no abedidi ese nipa ne to na se sabeta fracture o tima nhyɛ no so ketua bi ontimi kom ketua bi a problem o famu no no aye bra metino obi nkyaya wo boss mbem nipa kro mi ko school no mam 1000 that time 1000 udi mu 5 20% ye twitwa ko koton sa ko ko rom de ba ko 20% tuto ko ko for 800 not to be 2000 account asa as 1000 na she ya ukodua no pa na wudi se aduane no wudi se aduane ni wie pe tutiri okro me pon je HS no mi ni di biem ama me ne ba no wan ko ba bi otipie kwa no man that time no when see the near friend 10000 ti me 1000 e 10 no de man ba no ama ma ko di we wi apon tiri okro na ma beduru no wasi tukoko ko fom kodua mi shejalo wa mi tu koko na nyado aso medwa bode ba akwatum uni se maame ni behu otimi yi firi makonim to fom o pro ho ya dai o ba kwa ba ne yɛ fufu o ba ya de na konde ehia na usugu yam na koko so me na te be za hojo atu abu akwa na akodua koko no asa twagya so aba hojo ha ansa na ba ne ata fufu na me na wo no awo no anya bi adi ise o to oni na nsika da o ne nya suro ne ya de atete wo ene nkeka wa na ompe no di ma ba ye ne dai o be fa de akope bibi adi aya no mu rafi se bre bitime ba e ma nyame ne yi nipa bi fira techem ade ne tena kokko so sa ansenta me ko bi na me hweda course ro mem ye from airport kosra mami o he manu e nyame ya ye bi oni otimi kan ya no na ne ewu na mso aye bi so ampa e ko kubu achinie am say yes o ya de wo nka ye obi anko ma akora mso ade ma me mbese wo me kra me de mo be chia Someone choose some. Awurade na mu obi di hia na mu obi so die obro ni pass no mu oni pa bi so mo boni free putro no ma o ye ni afisi mu na so o de be trama pon ma da so no mo woni nyam da aratena ayi Awurade asem ntini ohunu ne net antanta wo hyehye ne nsa ho na kina wo be da hospital na obe yes papa bia betu akọ na nim papa koro exactly ye besere so obi ade bedi wo ahwesu ye eso ahwesu ya ne hwe wo de asu ye ye sama mente sa asem na se on ye si so de obi atimi didi obi fie am tibi komi wo famu fie om do matu obi ha ba de ansana yan ya
free baby buy no me ma na yakosra mo fa ya ka mo de abum ne mo didi ba ba ma mo ni wo wi a no akata so na dan yo akasiem wa kokaina ko frɛ oni anombra ko abontin ko frɛ mo bra o mo ma ya mo ni di na ma hiti me me mpensugu yam ba wo na mtebe poso na mi su yetibi to ade nyina ma ne bi kura bian no ye ba ma bu mintimi ma me dibi na ma me ye wo ye tidakro esu ni ma na bu ya ma na na ayesa ye ko ha no ma di no ma tibia ma sa ba so enso enfo mo ye de ni ye di adan de no mo nyina ni abedi no ma ba me no mo go mo fie wa ji kwaku ya mi ye atina ku betu kwa na mi ni wo obi so ba ya ma ampa so ye be di kuma se no utim se me na kura be si na de fia me ha da o mi fie utim se ba di ha me ko do no ano fa me pese mo fufu be di me se an ansa no he da no ato de bodo de asi wo no baba be di ya me ma me ye aso abanne ya bra bona ye bono dan yan so shi obi die na na aso de o ye ntantante ato na jeje mu akina wo be miti biem na wo mo ade ma amena bie no ye medi no ho ya papa okay anka so akra ne so onye oba ne fa ne kose mo de hye na mo de blem na de se ne wasua nto so obe sei na se medin to ye de mo amodia e bona buru so e bia be so onye me benti mo amonya ne so timi firi mo a wo de ne ba me na no meje no ke efe so utimi no nso hye wo nim sa de ne huru so bi ban sa tu sidinti ade wura de nim sa ya obeya na e be kan ze kro no de akro bokro no de nye enti na wo ban so e ka be yesa se ne nsa ho ni dem ada to obenya ni munyam na dem de ni wo ne nsa ho da cha hini apiepie na dem de ni wo ne nsa ho ka wo be dwene ho ayesa nyam be tua ba me ne ka simple na me wo be tua ne ka papa obe bre kakra e wo bi asia bra se wo bi so de ni obi na de nsa be him na kristo na nim ko be fa so me na dide enye entwiti obi basa na ya me ka se na buru ni bi so tiem na me ntu omo so fo kakra etom na bia yem kura yemu die mu ma ye ma me no mani mu mra nyam na ya wota man kan ni pa de ye ka se ka yem be hyew na no nka wo se ko wi obi sika davi no nka za fa ne ye de to an fa ma no fa me tro obi je mitimi sugu mi ya mutimi za kom ntina mi sumi gina fon so ma me se go ku ntimi ntina bere fie ni di bancha wo be dibi tu tu ya wa fa ye mo wusu se enka me se me nko bokro nko ya mfa nteteme yesram kra no motesa unu obi tinu wo so ni afa ba unu ukrom kwa so kwa sele lor fe wa bontene ko ye ntimi mo so ye de won sele lor fe nko ye ntimi mo eno ba puo dan se wo be se wo suban ye wo o ya ni akane sa so na ya oni kombi na de wuda ho komodo di asenye de aye de ya won siska da wa wo be fa kombi ni po nyi o de ubi so na se memfa wo muna ko memfa o ti ase je ro de ase se di enti ni esiesie aduane sama ti ase fo ni je na sika ya ade nyina edu oni pa to na ni ya o confused person wo kasa emma wo sra emma o ya ade ntimi nya ni yie o ti ase na se je ba sre se yo ya ma ye nuanom ya o fa ase fo ni di kristo sin kanche uni asa kobra brebi show botum wasi ni oni pa wo kase fa sundie ko na sa ni pa kro ntimi provide abra wo bie no ye didi ewu he fa so bi oni so James chapter 2 on say na so bi kase mi wojidi na nsu mi ni nyuma na nsu sa ni pa kro ni nyuma amba so be no wo betumi age no na so onua na onua ba wo nchen na da aduane aba na kro ye wo nchen da onya bibi ni bi ka kire on na mo a wo nchen mo ka kire ne se fa sundie kwa me ba cho ma honya ohia me ba cho o me ya na nsu ma no ni ohia na obedi ame no a emfa so be le wo se gidi etie no se ni nyuma na ewu tunya gidi afa nyuma ka ho sa akra no to nchen fa nyuma ba se o ma na aduane adie o ma na tade fa hye o se scandal to be fa ba se ma na we da form a because wa me oni bibi ko ko me de o fa kra o fa me o si kan ni ba obi a chan to fe wa bonti a waje da o mo ya ne mo bo because all the brain to fe de gba dono enso so yeni ba owura kuma se mo ya se de na ba mo so shi obi ni odi ko be di class de bi ko ni se mo o be wura wa bia ba oh bishop na ya sampa bishop odi ko kra ko ma mi ni bi o say no ya na ba cha ne de say man say no eni obi aduane enti onso ma eso mo commentary ni ana ma me kra tia ne sa na o say odi o tie ni ma me de no commentary no no de sere wo ze kra junior wu ni once na boss di junior
ye di mi anka me di ayo di wo sa akwa no nya bi obede di o ti asam na se ti dayan ya ka ko sie nyina o ya ni se elfo fala me Manche we go dayan we go wa ya fam ti nim se ye siti ahon tre no ohia oh my god I want to know what this and I'm person we no junior di once kaka bia ma re junior o set of you know me am come di dada no na top of no junior ma prapra ho junior o be ma am se mane ho ma me ta bi ayan na fo eri ai sa ko bi o kwese na ma se mo nse ya ni se ni awoka na o free school buy se ma me ne ada ni ba ne nka se mo ma ne ba ne bia ne ni bi fisku bo makko bayira pesi kama mu dia ya akra na kono osuro ne maame ke ne maame ne se bra baji bi so maame ne omra no dia di onni me maame me di oba ona de maame o wo ya sa na otene ne sa ya di tu ma na maame bi efie na entrance door obi ya na akra na ma ne sako ha na di am pesi ato me nsam wo di enyi onni me maame papa yi nya sa ne maame de ba ya wo no ya bravo koma ya como ya di tomre bi wa setre mu na se wan kanti mu a ko sa ate bi no branya sa na sure no kra be brete Ghana no mi udin go drop do chabo so abon wa be si bi wa so te Ghana na mfa so ni so because baby o te na adwuma nim so bibi ma ye ntua ne ka na o de no wa bo me ma na ayesa ukoduru na adwuma bu a wo ya be nyeska to buto nya dade ma wi no bo so o si fie wo Ghana abeba no ya nipa kama on windi o da so no so ya gentle smoker but o wa na be ya ne junkie die ba bi oni patit mi dane ne tebia abanya sa no yam consider ni nyina wa abrapu na ene man ko tote all right then and baba you come more asana ya story but let me come on the Facebook live na men kai couple of messages for her asana mama akwanya ma wonso no what me abemu I have this that says good morning I want dear Diane I'm enjoying the educative and of course the learning program this morning. Send my greetings or my regards to Nation's Uncle of Lumba and of course International Bible Reader Radio Man. I have this that says bye him Diane. Now you see that we are living in a dangerous world with fake peoples. In this world, don't put your faith or trust in someone. That person can actually disappoint you one day. It's true. I agree with you. Abanka Boss says I like how Ofa is laughing. Good morning, my sweet Diane. Good morning, my sweet Bishop. Please, Diane, I love you and Bishop very well. Of course, we love you right back. If I say Diane, please, you and Bishop have a blissful day. It goes on and on and on like that. Abanka Boss if they or the Syria and not a boy. Ma memraha. Now, main kind way. This one says that good morning is from your Creole. This teacher is very heartless. I'm Omisty inside Komase Abuabo number 2 and Omisty anyway. Abba. I have this that says that hi there. Good morning. I'm Evans from Akim Odam. I think of Falumba is right. Obofo should actually be very careful. Absolutely, I agree with you. Good morning. I need quotations used for the program today. Sorry, neba. No quotation ba na yaka. It's also ya na yaka na depend on show. We can't go back and then bring all of them. We beg of you, take note why you're partial. Good morning, Diane. Of course, simplicity is the best. You see, I told you that Obofo one day would disgrace you. See, I don't get it well. Good morning, Diane. Watching the show inside Sunyani. I like Bishop, and of course, everything that he's saying about Obofo is true. But Obofo was carried away by all the people around him. Now you see, Andy came, Dominic came, and now see a whole Auntie B. Disgrace upon disgrace. We are yet to see the downfall of Obofo.
Okay. Oh, why do you want to see the downfall of him anyway? Good morning to Diane and Bishop. I'm really enjoying the show. Please, Bishop, you are my son's mentor, so be cautious of your dressing. I mean, the tier transit. Hey, and also say they we're style. Why? Oh, come on. And today, so we should be what? Slate and Kaba. Is that what you want? Okay. I really me. Craziness and say, and I mean, they were declared because it means I should. Anyway, forgive me, but it is serious. You want to know. I'm going to be contesting for presidency. Our guy friend honorable Akpalu, Mamden honorable and so on so. Na Sebian Sebian Robert Bim, some can organize so it's be president of Ghana and Obama every oh my goodness. Before the will be at Ghana a month. Ghana will be at Ghana. Hey, so what's that? Anyway, share video them. Yeah, I'm not so Ghana. We can just say to me, I'm a because I again, a simple thing to do. As a chartered certified accountant, I know I can handle this easily. So Ghana, the fee, what we say is a dollar. A city is very needy. I buy a vessel. I buy a book room, I buy a vessel. It's anything I only day my buying say we need. It is a very similar buying now. You bet you I'm a Columbia Ghana, be a Bosunwa, you man a crack, be a 300 Ghana, Columbia 300 Bosumidia. Now, Ghana, oh yes, we can do it. We can easily do it. And it's difficult because you got Macona Moha. It's simple thing to do. About women, send me Chia Columbia car, for some money for. Now, Columbia 300, 1,002. 1,002 more, 50 day. So the better idea will come. Another time. What the target again ever. The ever say, Obibia will be a Jumabiano. I'm not for Minister and Yama now will produce. It's about the Jumana day. Akoso. The Jumana Koso again, there will be a Jumani. Will be a Jumanima for being a Jumai. So the economy will grow. Mamma say, what possible to say Pentecost prayer? Focus rapping because for the answer, of course, I saw now. Almost in the Motaka. Omso media dance. If you are dancing daytime now, or for microphone also. Sadia channel prayer Katrina Bodjim. Now move the guinea more for sunny. Metiasi. That's the main coupon. Yeah. I just say man blood is circulating in the present system. That is it. It's more than a guinea more for sanity. Every economy piano, blood or economy no air cash. So there should be circulation of money. This is the kind of circulation of money. I am not so Ghana. We can just say to me, I'm a Conagrifa. Akpalu no say Akpalu Ghana how many 300 Ghana CD. Like seriously, you're damn fucking rich, you see. And about MBA, MIA, CBA, FBA, Munkre woman, Yebe Chana. And they will multiply 300 Ghana by 10. Hey, look, once you grab it to me, once you want, I shan't wait you sir. Can you, Bishop? Some more did the quack. I am timid, you bet me no bois. Timid, you bet me, Sabri, your Mutia, or Mutimipia. To bet me, pa, cow man, Castle Moya, or bet me, I hear. Upper Crubia, ye levy, and Casa Santorini, ye levy 1,000 Niagen, and Casantorini, and for Mancran, Benya Momo. Now for Yamfa, you 2 young Comugun in town. Ukopakeka will do my 10 pesos, no, the John Fang Frank as a man to be and go to Yamuruswa. Got some way a now won't me. And on I am to a certain level, so I can see. Yeah. Yenina Sabita Platy, Yedimica Credian to Manone, or the Banosako Boswa. No, I send you the other woman and say, I send you now, the Kain and the Walker and Enzo Walker. Yeah. And I mean, Chubby before Nibiasi. Was it easy? We can easily do it. We can. Simple as is Canada. Of course, last year I always want to make it. Job one said, you must have raising your just as our original was one. Who is so many company? I mean, so sharp. Who think us or president next year? The region. Bruno Bacope, or yes, I'm on one. And could be symmetry. Me ba, me young Kenya, metro fees, free no be different. Or we say, Edipano. It take every 3 months be your contribution. So pedada.
to say nya tumi na mo hu sika nya bi be ka ho easy so betima yeah tie mu za papa yi say so ati kumase a e bia na ahodo no wote ahodo ne nko a anya kumase nyina o sha kra no sada o sha o ye you can do it best asema wo be kan ni say yesema bodam fie the little that you can start will show us unya kwan a obeye yeah yemfa de cat class so say de nyamfa to ho yesi ni kurom untua light bay untua water bay say ni power catch say me be the president na maga na ntua light bay water bay a wo nyina so gono nko abotom de akrotim de ayama ni kurom any aban ne de be kan you can do more than that you best papa no obesi anyini ni ntimi nto abama ne de a onko start ni na de hu se man kakra ne afrika kakra ko si de beto aba no otimi ye nko de beto ama no okay we say do obi ato abama ne yenya okay ndi kan nkomo de edde okay yeso kranga fe ne ebe wo pa ne nko no ko be fa aba basically na ebe bo bra sa chane tai so na waje every month yes and can you be there find there exactly can you aba patwo dia sram yesa ka wan ya ne kakra ne abeto aba onko ni group go start na group for no fa dance am na papa every day you be am credit mampa that's on the campaign no yen na be gina aboa why and one I agree with you my main cop what's up na me here okay fine mommy shall I pick my course okay and your lines not to more free and then baby come so my lines are so much activated come with your contributions and opinions. Let me see what I have here. Good morning, Diane. Watching the show live, of course. Akpalu cannot do anything. He should shut up. What does he have? Obedient. Wait, voice notes, so I can't play it immediately. Good morning, Diane. Watching the show inside. Is it Active or Active? Could we even Active? Wow. But I'm so sorry. Let me go on with this one. How are you doing today? How are you doing too? That's what you brought. Okay. Guys, you do I like all that you're saying, but tell Obafo to calm down. Now nobody loves him. In fact, I really love this show. God bless you all. I am Obiba from is it Agora? Okay. Hello, good morning. Good morning. Wait, me just sorry about that. Maybe I delayed you. And to over to me afre now also the contribution about HB and Bible Center bedroom do now for you sorry. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Pick it, you know. Hello, good morning. Good morning, Mamutam Samu so the Quahoto, Yamatia, more possible fine, the friend and I review out also. Me, I was at the whole boy, but I made so many. And I said, the question I said, I am. And if I now about to get there, I was matching with your mama, and I must be as you know. Yeah. Or if we say, we'll be in the because I am working out the kind of crew, we bring that there, papa. We send the corner out and jump by your Robert from the need to say. So we are there because we wouldn't get on that away. That would be a friend of war. And I could feel the rest of the president, which you will become of like a tribunal. But it Yeah, that's it. All right. Hello, good morning. Hello, good morning. Hi, good morning. Hey, Papa, no, I'm a fail. But you catch it.
We show up for we show up more anyway, until you know to do it. And then you have to for maybe it's going to be you know, is there where you want? I don't know who you want. Whatever you see, now you want to be TJ. And also, we don't know how to cook. You know how to cook. But you to work for the coffee, I would be and if they know about first year, in the say, I don't know, the right man is the area citizenship. Yeah. I don't know about maybe I want to work for Korea and come and see. If you did the empire, this is a woman taking fees, you have to be catching up on the ideas and all. Hey, yo, that's a really new order. I know you're going to do my family of a kind of cook at the door. We see public transport movie. I also want to say that. Hello, good morning. Hello. Yeah, this is Diane. Good morning. Good morning. What are you? Whatever my own sunny. Alright, what's the patch into? We didn't come at Shell, no much no for Lumbane, Reduma. This is a good look at my mini and Nash, a quiet Michelle. Okay. My Kaka, your papa and I were free on all cast one. Now for a candy, but it will be not bravo. Now fish and no man queer. So any cool. Now all pass for noon and was so too quiet as obedient and answer. Well, to one and queer mana, what's wrong? You come to my best. You could be man on Zoom, can anyway. And I'm all passing you, I'm one for one chair so I will be. If you go on call, on any man you two or no one come up. And I'm is blue and a man will show me up an hour, Chelsea, and I say, no, maybe I know quite a fast one here. I'm on the balance room and hold up north for us. And my son, I want you to see other day. I'm up and you to find them among crew and Julie crew. The crew my best friend, and the fellow north or that's now I know. I should be at that time of which I'm going now. Not baby. And I'll be Frama or no and fashion shoe. You will be out for a year. Maybe I thought I'm going to try to send you an offer. I need to find and I need to school. When I'm real, Brubea okay, here, Papa. You will be a man in the direction and you will be named. And so, then I'm here to because of an air food or Sikawi. You do a go, my hotel, or you're less than me and my 40%. We will be here. And I also be and I'll be so very damn chat. Miss Medasipa. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, Dad. Yes, the Empacho my you. Yeah, but you'll be on a color for my alright. This will be a Koowaa. Kill a machine too, yeah. I don't pay you, but you have a couple for. And my chairman, I saw from the 1 hour training train. Now, the amount of the auntie. Papa is so more. They got to be coaching up your one. Until they coaching up your pants or here. Papa is also more about somebody. But then let us also a few diarrhea. Come on, let's only be going to be big. Let the only be everything that you are doing here. And you papa will be here. I never worry, good soup. Now, so I'm find a chair any. We don't bring it out. When I go to the second time, they never find also. Or don't go to the book when you're not already. And you find that you want more, or you think you are more over. You also have one. Yeah. And Mamma having a guardian of that, but I will be Yamano. Okay. You are Yamano. Okay. No one died my dad. Meso Meda say also for calling. I'm for the last call and happy me and I'm in fancy. And yeah, hello, good morning. Good morning, Diana. Pacho me when now so
Adumo. Pachotia. Tia fama na wote no afa se quality boutique. O foli koma na gari ti ba ko fe. Alright. Ose ojo so. Na brante no de na kama wa. Aya o ka quotation of DB mo no. Abrante nyame shira na pa. Amen. Wanyan papa. Oh, onene nam. Eye honorable, eye kebi o foli krom. O jina for eye second vice chairman. Eye kwesere ya o jina kwano. Nti ofa ne fa bo be count with me din kunu. I on Mankwa and Rashid and Chamatedu. Very great. Your phobia on the piano, or Fulcroman people, David, Mutuabama and Pennyfree, no member for Fulcromine, now for Fulcromine, and two Papandre and Black. Okay, yeah, that's it. Me for call baby, yeah, be sorry, near Koowaa, and Bishop. Yeah, okay, mommy, favor we over. Hello, my last caller. Morning, darling. Passion being to you. Yeah, just so mommy. All right. Okay. When you car, one function a bush. Now, when you wow, because one not to be a blue, no beer you put me. If it will be called, watch out, 10 first one, if it and that it will be a pay down what's in there. This say, I want to want to connect one. Dear Drew, one function a bush, or my India, my now, my India, and then a one mind for my to be a one will be for night. And I feel so. Aquana will be the institution. Yeah, now I'm one Kennedy. You would start with a rap. Because you move it, then I'm here, baby, I did banana water. But the little bit of my power, they are not on, but then you step to me cities. School cities. Then I cry, you go 1 day of cry. The whole day of cry. What is it? Say now what is I want to make that cry to me a year. I to try to say, what do I found you? Now that we tell them, I rather we are more. Amen. Yeah, I see me for baby, my travel from but before then, Bishop, yeah, call no. Yeah, because me, yeah, my baby. Papa, yes. Papa, who's been all right. Prophet one. Yeah. Yeah. If you open in a Canada, okay. Chana Macha Black. That will make you too. I was your young Fuasham and Emichian. Okay. Radio a call. Auntie, you called to answer and I'm going to Dr. Jennifer Nene now no pay. Omusha free to answer dog. Michia, no mammy. All right. Nice one, and see a crime watch of a min travel who's from the bar and never be drink one of my sorry. Until come maybe I see with us to be back here. Nuadɔfoɔ aha ɛyɛ ban herbal center a yɛto yɛn nsa afrɛ obi biara sɛ wo a wowɔ ɛhaw ɛwɔ nnompe mu anaa wɔn kasa mu a wohunu amaneɛ no bia wasɔ ɔdo ani kyerɛ no ɛyɛ ban herbal center yɛyɛ arthritis saa na broni bɛka no yɛhwɛ infections a ɛyɛ nnompe anaa sɛ cancer a ɛyɛ nnompe anaa kokoram a ɛtɔ nnompe mu a broni bɛka kyerɛ sɛ osteoporosis no ɛno bi ɛna yɛhwɛ enti sɛ wokasɛ no ebi ɛhyɛ nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afiri mu ama kasɛ na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkasɛ na ni no ne nyinaa no eyi afiri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkasɛ se enka nche odofo sɛ fasa haw ne nyinaa ebedan yen ewo ban herbal center sɛ ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe eba sa na eyi etim srade ensuo enwoma nketenkete bi na se gregro na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti eba sa na wo de no eya asonko abetene fise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo hot ne nsem a enye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe ne na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se how abetena nompe nim ba nompe se enka ncho se wono haban kasa wotena bebuo mu nti fasa oni nyina
ebre yen ewo ban herbal center a ye chi akwan kese anase ya tena ye kese pa no ewo Kumase Atonsu Agogo Aban hospital nechi ho udu tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udu asafo anase asori a ye frɛ Faith Evangelical Ministry na udu hope wose ohwehwe ba ye betche onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ene so ofia Showman baso a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wose ba herbal center ya so ya fofo ewo ene esapo ho ya na ehu hia ana se bi so se be nya do bi nya wana efia de enti no ba na se yemo enkomo so na afi yem pedwedi no emra ne wi ba kwa ba yeah ene se so ya ba ene no kasafa de ho ene se say weda no mo asesa weda no sesa na ya yen ketenkete okay it is cold ne flu na sorry bebre tie basa ka ko ne ka flu am pese o kan twimu yi na obi atimi aha the friend kata no ene sa ya yen ketenkete na sorry okay tie basa na so benya ya resa ya po modern pa dia eso baba ha basa na obenya bibi wanonko mami fufa kwenye isu na menchi ya TFO ina na afi ya me adomo a first day workers holiday workers day enti ebebo adwuma efo nyina aba so titu ona ye adwuma oba herbal center mu nyina ma so adwuma na mama adwuma na aba bedru de edri home TV workers nyina ye ma obi a afisha na yenko adwuma di ne so ene no ba herbal center de obi anim se de ya kwadare mu pa ye dombu mu ayarefe dompe mo yare enti dompe yare de yamfa yam pichire so na mabu se won se mabu so sisi na chia se wo chi dompe na yewoya na wada na wonti men so re wa campem mo kotodwi na asensene ana se de how bia fa dompe hu bia no braba herbal center awa Atonsu Agogo no ye ne Agogo hospital no ana a share wo ana se tema community 16 na de bia ya na me bon kai se one hour enkran ko frobia Cape Coast ne voter ne empatemo no ya mo for mani ehwetema ho no na ho nso eteseti di Kumase di enisiti na enye se oba Kumase ya nhwe wo di but se mo ben ho no ya na person ka mo ko ho no ye hwe mo we say obeti ya ni betina ka mo se twa kwatente da ba bedu Kumase ya hwe na sen atra mo akori ya na eye ya humete se nipa fa ya omusa enti tema ne empatemo enkran ko fodu ya nyina mo for mani enche tema community 16 tema community 16 la shebi ni yewo ene ba West Club ena edi enhwe ni mu okay ana so de se bibi chire wo so a for telephone number si 0244 083 482 0244 083 482 okay ana so 0244 988 004 all right 0244 988 004 o first alliance we nyina e beje ni atro kwan ma ba bedu ba herbal center ni ahwo se do mpemu ya ye nko na e ha wo de hyebi se ne namu abu ene waka demu se ne namu bu ni ekotwe obaadi anyiye ana se de etie biara se we na fracture e wo do mpemu apai wo inside de etie biara no ba herbal center na bedu ba herbal center e ho de se de enim no ye ntwidompe ye chire dompe ye chiri dompe ye ntwe dompe enti se obi na mabu no wo ba yes nya ba batwim na fe ni atwim na nipa na etia debi ba herbal center enti sa unya bedru a doctor beso won sanum ana wona nu ba bi abu no wonya abotre ahyehye mompe no amane nyina asisi ni kama yewia ye nya abotre ne de enu aguso de wi agu ho ne ya kyekere ama wo acha na wotwe mienu na wahye a musi fo mapa ko djuma se efichiri be friends say atwa frɛ ho anasi bibi so a faba ba herbal center de yenchire mawo footballer athlete obi otu America anasa otu javelin pole vault na se watu amu abeti eyi ukotudwe eyi awona mwan enuanse ewoso gogoro untimi ni ujuma se de etie ni biem afi America otu untimi entu biem ba herbal center ni fa muru so ni yenchire wodompe no emawo yenya chire okotudwe ni afi de nya hodene na kwa kotu America na obede ne izimboot amagana na wetimi akowone mo ma me ene de pese ka ho asempa na ye ka no eye cold a freno kata abai so what do you mean say here
e kusu se ya e bori ne si ya na sa yare no asore ti yare asore pa uti eya bebre no so we nya edu papa anumwa true that na fe wakoma no eya adwuma ma ne bro so eno na de akoma yare ahodo bebre ni moja bro so eni ade nyina eba sa be se no se ekuro atu obi a we de no ma se no ekuro atu obi anadwi wa na afi beti ya hodin pa asabre obi ekuro atu no a wakwa ya sabre ahodo bebre ya bia enko ana wono akasa tutu ofia enko no sabre se no de no ma se no oti ya pa ya ba heba center ni wo moje mo nhwemu ebi mpara diabetes na afa moje no mu ama ekuro na etu no entimi emu yen tuti diabetes no ni ehwe ekuro ni ma na ekuro ni nye de entimi mu na de ho sabre kata na asoro den no ye na mama bi bidru ya na ye benom e bi bidru ya sabre ni ya no na hyehyehye ewo nti do bibia ema ba heba center sabre di e ha obi a oti na ewe wo ya ohemu na ebe nsuo e wan kitinkiti bi asoro wo so ba heba center na ye nhwe. Oh, okay. And now the mona enka say I and I'm a coping killer be anom. And no any empe etino. The money kwam ya say self medication idea a honey poduano epa. And it is a one kasa wona yare no na anase yare na aba behwe e wo ho a one kasa enko abonten enko to aduna ennom. Ne wo mpo ba prescribe ma so de ewe wudie ye de minimum efa we de we fa we and na wo benom wo timi nya wa komoden wo timi akoye adwuma so de esena efata dem si ya fa ya hwe moja no ehu ya report ya hawo na prekope na wono modu a afodon se edisunsu so ahodo kese na e de grow sa etiare a sabe asha se bebre no emamu se ya na fa pressure no asha se na eba efiti utie ya bebre ya na afi akoma no eye adwuma ema na so bisa o ti ya wo a eni se wotie ya wo ekum nipa cheni bibibia wo wiase enka ade twa obi anase obi nse kwhye bibi ase ade ne twa no moja ne tu no ye chichire ano de nanso ewu aba befa no ye ya ho no a ofa mu no na ya ho no ebekọ de aye sesa ya na aba ni pedu na asa ade a eha nipa no ye tu ase e ma na eden efu enti se ya ekuro e na etu nipa no na sa bia wo de mu eyi ni ekuro no ye ne yakese na wa fara ma ba heba center abi ya treat ama na nkwa and the moon at the Uno Abba. And then so when I say, and then also radio can never so a branch and can hold in partner. Tia getting Kitia and I say, Lumano. Now, as I said, Tia a big dinner, and I said, about so then danger. Now you're downline sickness be a downline sickness, no, and then it's our pressure, no, Ujabroso. Na moja broso so betime ba ni peduo no ma na cholesterol ewo moja no e srade a ewo moja no ewo entini e do so broso ai so ba heba center wa tonsu agogo e na se tema corner system ni he cholesterol ewo moja no mu no ni ma wo dura e ba ni na wo ya srade no efi entini mu na emoja no etini edi afusane eti emoja no etini edi afusane ewo ni peduo no na afei no ya ye bia nketenkete bia ewo no eno akasa ahase efiri so enti ngase utina ewe wo ya enti ko painkiller ewo downline sickness bi ya ye bi chance a eba sati ya ye no eba enti no si ye ntruti sa ya ye na obenu madru de bia na ya ye ne ti ho na etiti all right ye breno ayebe ye kwa ne sapacho fa number sintu dwa na ye nko ba heba center numbers na didi juman ay 0244 083 482 and that's 0244 988 004 ba heba center atunsu agogo hospital na anya na shewo tema so e community system la shebi when the West Club and I didn't train him. I saw I call back with the income where the Medina SC. I don't do me a Juada, it is sound, but then I mean, how say, director, which you know, so it's a producer for the show, a Rassam Dark, so one day if you want to go to Tom or NCR as a piece of our Bible center, which for the night watch of people, and up to woman at Blockman on some Monday morning. That's fine. Nuadɔfoɔ aha ɛyɛ ban heba center a yɛto yɛnsa afrɛ obi bia sɛ wo a wowɔ ɛhaw ɛwɔ nnompe mu ana wɔn kasa mu a wohunu amane no bia wasɔ ɔdo ani kyerɛ no ɛyɛ ban